uNkulunkulu mangiyafuna indawo yasefafa uma wakho washona ngengozi kahlungu njengomuntu angathi wawa nebhasi esuke eTobo ayi madoda Jesus Nkosi yamakhosi yathi uNkulunkulu asihlukanise kakhulu ngomoya siyobamba ingozi eyenzeka endaweni yaseTobo bithini iTobo nefafa uma ngiyongena khona kwathi uNkulunkulu kukhona ikati elaqala lafika la ufele ensimini yakini ekade ibangwa umunye umuntu wayebizwa ngosikhukhula ikhehlela linenkani elahlala njalo liphethe induku eyayilo wathi moya ngcwele yazi manje masilandela kunekhehlela lifuyinkomo elaliphila kwedawo into engathi kusenga izinkomo wathi moya ngcwele asikuhlukanisele wena ngoba lelikhehle kukhona ilungu akalenza uthe mayilenza uma wakho wawushonela ebhasini ehamba esengozini yemoto awuphinde ukhulume nami ngizwe yasokhehle angazi noma wakhona umuntu wakhuluma ngomlilo uthi umoya engcwele asibuye kakhulu sifuna unyaka ka1997 wena ekhaya kimi kubo baba wakho khona into engathi isimo sento engaphili eyakuyasha wathi umoya engcwele ithema isha bethi bayicisha yangacisheka mangilanda into yokuqapha ngiyikhulekise kakhulu ngiyikhulekise leyokazi yiza amanxeba u33 uthakwaza yonke indawo enyakazayo wathi umoya engcwele lo muntu unegazi elachitheka kabuhlungu lachitheka bazoba lo muntu bayodlela esibhedlela kanti naye lo mkhwenyana kunebhandi ayilifaka kodwa ibhandi lokuqina wathi umoya engcwele lo muntu kwakufanele ashone esigamekweni wagwazwa kakhulu wazoshona emva kwamalanga awu2 kodwa kwaza amanxeba u33 wathi umoya engcwele washona emva kwamalanga amabili wathi umoya engcwele lo muntu kwakumkhwenyana wathi uJohn afika into ehamba ebuya bese ngathi manje abeselandela uNkulunkulu lo mama ukhona inkinga okumele ngiyikhulekise kuyena asilandela kakhulu bese ngathi ngifuna umese odakhile ngathi mina umese odakhile kanjani that is la sesini ikhona into ofanele siyikhuleke kakhulu singayiyeki bathi bayengcele mama asilobe standela wena kune intwala ezike zakuphatha mani ngomasi wathi umoya engcwele lo mama uke waphatha zimpala zengulube yazingezwe round ngale lehlisa iphendele kweyitoba eyinwaye ebantwini wathi kube kwenze njani that is la sesini ngabe siyayikhulekisa lento kakhulu singayiyeki azi mama kanjani kodwa uthi umoya engcwele sifuna umuntu abathi usiphamandla oloke egqekeze endlini yalo mama athi umoya engcwele lo mama uhlala agqekezele njalo lo muntu kodwa uyomosha emsamo lapha kushisela khona impepho njalo lo muntu kodwa ufika moshe khona ngathi umoya engcwele namanje ikhona into engukanga angazi mama khuluma ngizwe yabona nje lento esho ya mana ibuye izosiza ibuye ukuchikisa imali yes mama magathi lo muntu lo mama ukhona umuntu osendleleni straight ya igezele nambara iswanise kuyona manje ngimkhiphe iqiniso lo mama lo muntu mayithi kunomuntu abamfakela imali u12,000 osendleleni omela azokhipha ezinye izinto kubo uthi moya engcwele ukhona umfana kadade wabo noma kaanti wakhe uhlangene naye njengomuntu akathi lo mfana uye kade lokho ebashusha lo mama ethi asambeni ukhona umuntu engimaziyo ukhona futhi umuntu engimaziyo wathi umoya engcwele sebedliwe labantu le mali njengomuntu angathi yathatha iphinde yahlukaniselwana wathi umoya engcwele namanje yazi lo mama khona into eyamtshela athi no man yazi khona into engayizwa ngalo muntu mayizwa lo muntu wathi umoya engcwele khona into engayizwa ngalo muntu wathi umoya engcwele mama umuntu engikhuluma ngaye manje ugqoka isikibhe sibomvu seManchester umanje wathi umoya engcwele umuntu akadadewenu wathi umoya engcwele ngabe siyakhuleka igama lakhe usiboniso hayi yazi manje hayi umoya engcwele la mama uthi asikhuleke kakhulu okokuqala uyasingathi ngifuna ipitikoti eBrown kube sengathi le pitikoti mangiyifuna ngigqokisa yona mangigqokisa le pitikoti ibamba omunye umuntu owafa kabi engakhumulile endlini wathi uJehova mawungena la lithizwi ngabe siyathwala siyobuyisela emanzini aminzi noma siyobuyisela ephula sikudibhe kakhulu ngathi sikudibelane wathi umoya engcwele ukhona into okumele ngabe siyikhulekisa kakhulu mosila kuwe kube sengathi masiyikhulekisa ikhona into esixoshayo eyisimo sento ngathi inhlupheko kuwe mama mawungena lana ikhaya lakini kuye ngabe kuthiwa sihambisa umkhuleko kukhona impi enibhekane nayo la masitokwe sithi sikhona lempi ebuya kwesengathi yenza nicabane wathi uJehova mosiwena ukhona umuzi ongangeni kuwo noma kukhona abantu bakini bade awungelalani
nabo lathi izwi lasesifeni izinto zakho azihambi kahle angazi mina mama mawungena lana kodwa ngizusizi olusenhlizweni yakho njengomuntu angathi ukhona umuntu ekhaya kini ongaloke ekhuzwa lo muntu ekhuzwa esefuna ukuyulala ngathi mina yini lena engaka elokho ifuna ubamba lo muzi wakhe eMakhijova ikhona into eyikufa njengomuntu angathi kunomuntu ongakhommitha isuicide ngathi mina suicidal yini lena engaka wakhijova ikhona into enjalo uma silo esikhuleka kuthiwa ngiziphitikodi uthi umoya ngcwele ikhona into ade fanele sikugeze yona kabi mani wena kube sengathi ngithi moswena mama sikhona isiso sakuchithe kabi lesiso sasichitheka wathi umoya ngcwele angiyise unyaka wathi umoya ngcwele angiyise unyaka ka2016 ngathi 2016 lo wakhuleka yini baba ukhona into engezigumuze esiswini sakho kodwa lento mayigumuza igumuza njengento engathi amawele wathi Jehova mosikhona into engathi yakamawele engathi ke engathi ifuna ukuhlala esiswini sakho yaphila straight lento mayiphila wathi Jehova yabuya ngathi ifuna ukuchitheka angazi gogo awukhulume nami ngisakhamba ngisakhamba yeah manje amawele nginawo shothi ngabe endleleni liyaphila elodwa oyedwa bami babengazi ukuthi into nishuthi akakhulanga kahle bathatha bamgqibe endleleni la ngabe bethela khona ukugeza ubaba kushoyo ibona lokho kufanele ngokufaka emanzini ngisusi ngikuthunzi uthi wayengale kimla asikhuleke kakhulu kube sengathi wena mama asitoke sibamba la uthi uJehova ukhona udade wenu obekufanele bese ngathi unyazwa isandla somuntu wesilisa amlimaze kakhulu baqabane noma bambeke isandla kabi wathi uJehova kunekhole esazongena kuwe kuthiwa uzolamla noma kuthiwa nakho ufuna umuntu kodwa kini wathi uJehova ikhona into ebuyabe sengathi uchitheka igazi wathi uJehova wena mawuthi ngabelethele endleleni nami bengazi ukuthi into okunye wathi uJehova kukhona into kodwa qobo coincidence ngesilungu siyasithi kuqondana kwezinto wathi uMongcwele moswena uthema ubeletha babelethe enye imbuzi ekhaya kimi nayo yayingathi nayo ikhulele wathi uJehova lembuzi mayibeletha kwenzeka isimanga wangathi lembuzi ithola amawele futhi nayo wathi uMongcwele wena nawe wawubeletha usuke endleleni ubheke endleleni ekhaya wathi uJehova ikhona into eyenzeka kuwe mosla njengomuntu angathi kukhona into ekade isetshenzwa ngomquba wasesibayeni uke wathi umoya engcwele masilandela la asikhuleke kakhulu sifune umama wakho okuzalayo njengomuntu angaze ngithi kanti umama wakho ulikhulisele kuphi noma benihamba nihlala yini emzini yabantu ngoba la kukhona ingxabano yabakhona phakathi kukababa nomama wathi uJehova ikhona into enjalo ehamba ngathi iba khona awukhuluma nami ngizwe ngicela ukubonga umoya uma ngasikhulisanga uma ushemi nami nginathenyeza udade wethu ena 3 wahamba wahlala eGoli ubuya ngo2016 wahlala nyawodwa washo ubani ubongi la wakamfeka yakhuluma mama ngiyele yebo wahamba wahlala eGoli ubuya ngo2016 wahlala nyawodwa washona uthi mayengcele ngabe siyakhuleka ngithi kuwe niyabantwana engathi nikhule nihamba nihlala umama akanikhulisanga noma benihamba nifuna uthando lukamama kube sengathi namanje laba abantu bandabukela bathi abantwana ake siyobakhulekisa lapha noma ake sibahlalisela sibagcine niphinde nimuve la kuthiwa niphinde niyobeka kule ndawo niphinde niyobeka kuleyo ndawo wathi uJehova ikhona into ezakabi la njengomuntu angathi mama masikhuleka la uthi uJehova mosiwena kuke kwaba nesikhathi la kuke kwaba nempi kakhulu khona ukhona umuntu uma usuke ekhaya kini mawuphuma ngesandla sokudla udlula umuzi 1 udlule 2 udlule 3 mawudlula 3 kunomgwaqo ongawujampa la oyigravel lo mgwaqo angikwazi usukaphi noma ngikwazi uhlala uthi uMongcwele kunomgwaqo oyigravel umncane njengacaci engujampa uma ngiwela kunendawo ngathi yehlela phansi ezansi uthi uMongcwele kunomuzi la ofanele ufune wakabuthelezi sibongo ukhona usisi enaxabana nezina ngathi nibambana ngezandla wathi uJehova mani bambana ngezandla wathi uJehova bahlula wena wozama ukula nawe uthi bahlula wathi uJehova wathi wagcina usuku uma hamba ufika omunye umuntu waseMozambique uyofuna umuthi uthi no ake ngimshaya nesichitho lo ngoba uyitshela ukuthi useka kakhulu wathi uMongcwele lento yakujikela shawo ngoba aphunywa zinduna wena enkulu la ebusweni bakho njengomuntu angathi usebenzisa isichitho uthi usebenzisele omunye umuntu wathi uMongcwele ndiyajika kuwe ngoba lo muntu ngimze kusukela kukhona into engathi istokfelena ngesidlala noma nanithatha imali bese ngathi ninika abantu babolekisa niyabolekisa ngale mali wathi uMongcwele nosisi mamboleke uthi uzofuna imali yakho amthole edakiwe nagcina nibambana ngezandla khuluma nami ngizwe ngiyatholika manje ngilandela ngomoya ngiyahlukanisa manje yebo konjalo baba sasibanga imali sasihlanganisa imali ngoDisemba awuzumoya sasikade Lalela sidlala umkhuswana sahlanganisa Sonke kakhulu singahleli. ukuthi kufanele sishonise imali uthi manje la wena sisi
nibambana ngezandla uhluleka wasukuma yakumuntu lo muntu wakudonsa ngamadlebe wathi lento ungangeni naye ekhaya uyisebenzise ngaphandle wayisebenzisa day number 1 number 2 yajikela wena yangathi bayisichitho uthi umoya ongcwele kumanje kunesichitho lwanaso zama ukususa la emzimbeni wakho ngoba ngikubona uhamba wena uke wahamba wazofika ekuphakameni ngoma wafika esontweni naManazaretha uthi yonikela awusafuna ukusebenzisa muntu noma usafuna ukusebenzisa lutho kumanje wena masina endlini yakho ukhona isigubhu esikhona noma ukhona uthuli khona la ufake khona amanzi novaselina omunye lokuumudla ngazwe uthatha lento uthi uma ngcele kunovaselina nesigubhu awukhulume nami ngizwe kunesigubhu enamanzi engibona nomunye uvaselina ngibona wayithatha lezinto yebo baba ngathi ya ongiphikisa futhi uma ukuthi nginamandla lalela ngibona noma ngeke ngazi namba kodwa ngitshela into la ngibona amaphepha awu16 wePowerboard ngabona amaphepha awu23 weLotto asendini yakho lokuhamba ucaphuna uzama ukugembula awu4 abhaliwe weLotto inamba uyibhalile hayi lawa manje kuneni 1 osulibhalile ePowerboard kodwa ukayo yodlala usawabekile yebo ngokudlala sengibhalile lalela hayi mama uthole ke Bushi intula. yakho usitshela ngento yakho manje ungiphekise futhi lalela lamaphepha wabekile unesithombe lamaphepha ngaphansi kwe-picture frame unesithombe se-boyfriend oyithanda eyayiyiswazi but awusayithandi ufike lamaphepha endlini yakho wathatha unesibuko la esikhulu ufike lamaphepha wathatha wawabeka wasuthatha le-picture frame wabeka isithombe wasibhekisa phansi kanje wabeka washiya kanjalo Angiyahambisa. lalela ngikutshela ukhona kumele sikhulume ngayo mawusuka kule sithombe nale picture frame la ngapha kune drawer la Hayi kitchena. eyokuqala idrawer isasebenza itshekile uwile kanje esebenzayo yesibili Thatha ufaka. la esithathu mama idrawer kune blocks la obeke khona into engathi ikhabethi indlu yakho leyo lalela singene kuleyo drawer Abo bantu. noma kuleyo drawer mangivula la idrawer yesibili yona esebenzayo kune hair dryer wayibone kungasafuna ukuyibuyisela umnikazi wayo uyayifuna Hayi kwi-hair dryer. Amen. Hayi. Hayi buyisa. indaba ungasayibuyiseli hair dryer abantu ngoba ikufakile ekukhulumeni Hayi. and awufuni ukuyiphindisela ngizela kunezathu kunezathu Dala ngiyabuza. Hayi. Hayi. ngiyazi ukuthi mangasakhuluma ngamefuneke ngiphile kodwa into engizoyikhuluma baqedile labantu uNkulunkulu bambulele bahlale khona into engizobe ngiyikhuluma ngizobe ngihamba phezulu kwezinto abayishilo kuphela kwami kuhlunge ukuthi ngizobe ngisho amagama iminyaka yayizwa leyo ngisho ngingasho amagama maybe neminyaka yazi lo mntwana mayiloke ngihlupha lapha emela lo mbonana isimoki sami lesi siyalalela sizwile isimoki sami lesi lalela ukuthi mntwana yini okokuqala asibambe ngokulimala kaLosisi ukulimala kaLosisi ukhona into straight okumele scratche isibongo sakaNtombela sakaMahlobo akho la ngizwe ukuthi ngithini ngithi mina akame thintiwe le nambaro izwina ngithi ithemba ngizohlukanisa ngibongo ngithi mina asime lesibongo number 2 ukhona ukucabana njengoba beshwe okwaba khona ngithitwa ukuthi 1996 lapho uyangizwa ngithini uthi uMoncwele mhla ka22 kuMeyi ukhona impi ethinta indawo yaseDan House angazi kuphi eDan House lalela uthi angigibela ibhasi elidala ibhasi enye ehamba ifendleleni ngibuyele endaweni abathi seDandi noma ngibuyele endaweni yaseDan House uma ngifika ngifina umolidala okwahlala khona amanye amakhehla uyangizwa ngithini manje uma ngifika lapho bese ngathi ngiyanqonqoza mina ngifuna amanye amathuna
Mangifuna lamathuna ngithi mina no, ake sihambe senze inhlambuluko yalabantu. Lo sisi sibonga sisebenzisa kusona kufanele ngabe yasebenzisa. Ngithi tekile makuvuko shenge, ngobuthelezi. Angazi kuphi lapho ngobuthelezi. Lalela. Ubani umuntu wayebizwa ngoJonathan? Barnabas. Ubani lo muntu? Ake ngide bafana sefa.